TMTV. Selam isenler misiniz hürmetli abiler, apalar, iniler, singiller, şırdaşlar, kırdaşlar, abiler, babaylarga yalqınlık oynar selamlar jiberem. Min Rifat Zaripov'dan. Şimbek işinde, jırlağı kitapşırığında sizning bilen birgelep, oynap, gülüp, jırlap, biyip, bizning studiyamızga kelgan oyunchilarimizni birgalab sınarbız elbette. Siz hem biz jılı yoqlarda bizning ayonimiz yol etib yotgan orada bizning yangi DJ'imiz DJ Ayrat dostlar. Hem biz Ayrat bilan birgalab bugungi jırlağı kitapşırığın oyunchilarimizni sınarbız. Men hazır, siz hazırdır bit. Demek oyunchilarimiz bilan tanışabız. Hem birinchi oyunchimiz bilan tanışabız. Bizning birinchi oyunchimiz Sahabiddinova Gülüze. Gülüze Sahabiddinova, Leninogorsk rayoni Sorabikul avul qizi. Leninogorskning muzika san'at pedagogika kulliyatini tamomlab, bugungi kunda Qozon davlat madaniyat ham san'at institutining 2-kursida bilim oladi. Bo'sh vaqtlarida Gülüze osharg'a pishirishga, birga voleybol o'ynarga yaratadi. O'zim yordamchil, ochiq ko'ngilli, xiyoliy, ishchan deb sifatli. Turmush devizi og'irliklarga bir qachonda berishmasga. Gülüze, men har bir oyunchiga o'zimning bir so'rovimni beraman albatta. Senga shunday so'rov. Sening anketada yish singo qolam degansiz. Nindi sabablar bilan bezanibmi, yiqlabmi? Nindi sabablar orqasida singo qolasing sen? Bilasizmi Rifat, men mana ertan turam, har kunni ijirlay boshlayman. Unutib ketaman, ijirlayman, bezanam, oshim. Qorim sayatga уже vaqt yetgan, ketarga, esimga qolaman endi har vaqt shulay. Jırlap sınga qalasın endi sen. Jırlap sınga qalsang bek aybat, demak sen durust kelgansan jırlab o'qiga bunda rahatlanib jırlab qana o'tiramiz. Bek zo'r rahmat. Ko'shamiz tanishuvni ikkinchi o'yinchimiz Tukayev Rail. Rail Tukayev Ulyan ülkesinde Eski Kulak rayonunda tug'ib o'sgan. Diplomi bo'yicha yurist. Kichkinadan jırlab, turli spektakllarda qatnashib yurgan. Bugungi kunda Qozon shahrida zo'r predpriyatida master bo'lib ishlaydi. Ijod bilan shug'ullanadi. Eliga uylanmagan yigit jırlarga, tamli osharga ham tamli osh pishirilga yaratadi. Railning eng qo'rqqan aybiri yaqinlarini yo'g'altu. Devizi adam bo'lib tug'ansan ekan, kishi bo'lib yasharga kerak. Rail, mana Gülüze jırlab uzdıram deydi vaqtni. Sen bo'sh vaqtlaringni nechik uzdirasan? Bo'sh vaqtimda men Rifat do'st tuğanlarım bilan uzdirga tirisham. Tabiatda yol etarga, ya endi bo'lsa tamligina birer osh pishiriga. Evet. O rizqlarni pishirasan olaysa o'zing. Ayi, Balish pishira bilasingmi? bilam. Молодец, Rail. Qutlayim, tabriklayim. Jırlavga kelganda rahatlanib, jırlab balish pishirgan shekilli qatnashishga kerak-mi? Yarar. Ko'shamiz uchinchi o'yinchimizga Zagriddinova Oygil yanına. Oygil Zagriddinova Qozon shahrida tug'ib o'sgan. Kichkinadan jirshi, biyushi bo'lirga xiyollangan. Oygil pishikchi, farmatsevt, psixolog, o'qituvchi hunarlarini o'zlashtirgan. Bugungi kunda 2 bola tarbiyali. Hozirgi vaqtdagi xiyolim jurlarimni massa ko'lam ma'lumot choralarida taratib tanituv, o'zimdan so'ng bir yoqti muzikal iz qoldiruv. Oygil, sening anketada yozilgan sharq biyulari biyim degansiz. Ondan indigina biyular yo'q endi. Ali jırlıysan da üstab. Oilada tag'in shunday jırlı, mungli biyuli. Бар, бүтінібіз деген жырлайбыз, бейбіз. Тик танылған түгел генә. Апай дагын Фәнзә апай, Хәтимә апай, бүтінісі де бик матур жырлайлар. Менә шул апаларыңа да әйт, алар да жырлауга килеп катнаштылар, алар да таныла, син дә таныласың Алла теләсә. Алла бирсә, бик рәхмәт. Уңышлар телибез сезгә. Һәм күчәбез 4-нче уенчыбыз белән танышабыз. Садриева Венера.
Венера Садриева, Буа районы Исәк авыл кызы. Буа шәһәренең Муланур Вахитов исемдәге татар гимназиясын тамамлап, хәзерге вакытта Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында укый. Хоббиларның берсе спорт. Венераның иң зур хыялы иҗатта зур уңышларга ирешү. Тормыш девизы туктамаска алга барырга. Венера, сұрау берейін әлі сен адам. Бала шақтан ук жырлайсыңмы? Үскәч кенә жырлай башладыңмы? Юк, мин бала чактан ук жырлыйм, әнием жырлый, апам жырлый. Без бик жырлы гаилә, моңлы. Жырлы, моңлы. Җырларга яратабыз. Һәм инде менә булачак хыялым җырчы булу. Гел җырлап киләм инде. Гел жырлап бересең, теләгең дә хыялың да җырчы булу. Алла бирсә җырлау китап шуннан барыгыз да җырчы булып китәрсез әле. Амин, һәм шундый теләкләр телибез дә. Без сезнең белән таныштык. Башлыйбыз уенны, дуслар. Хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле тамашачыларыбыз дип әйтәм, бездә беренче турны инде аңлатып узам кагыйдәсен. Артта экранга мин арт белән торам, бары тик сез генә күрәсез. Экранда төрле артистлар, язучыларыбыз, кыскасы төрле шәхесләр пайда була. Сез аларны күрсәгез, танысагыз, әлбәттә инде исем, фамилиясын әйтәсе түгел, аның яки берәр җырын, яки берәр шигырын, яки кайсы яктан икәнен ничек тә булса аңлатырга кирәк була сезгә. Әгәр мин таныйм икән, исемен, фамилиясын үзем әйтәм дә, сезгә 10 балл була. Аңлашылды? Җип-җиңел, гап-гади. Экран күрсәтәле безгә беренче шәхесебезне. Иң беренче кол Гөлза синнән булды? Бу җырчы, хатын-кыз җырчы, Башкортстаннан. Башкортстаннан. Нинди җыры бар? Соғылыгыз акаяннар, Әтияни туганнар, Гүзәл Әхмәтова. Не гүзәл. 10 балл сиңа, молодец. Молодец, әйбәт. Күчәбез икенче шәхесебезгә. Бу инде урыс киноларда уйный. Ул бик кичкенә генә Сөхим парымда уйнады. Ул подружкасы иде, главная рольдагы. Хатын-кыз подружкасы иде. Шулай торып сөйләшә инде. Кичкенә генә. Кичкенә генә шундай. Сөйләшә. Кемнәр шулай сөйләшә икән? Бу ни бугай? Секретарша булып утырган инде әле служебный романда. Ни бу? Лия Ахиджакова түгелме? Дөрес. Молодец. Алла, қорқып кеттім сенде аптырап қарап тұрғаш. Ярар, күшәбіз, 10 балын аласың, күшәбіз 3-ші шәхескә. Раил? Бу безнең ил башлыгы. Бүтін Рәсәй һәм бүтін чит илләрдә аны бик зур итеп хөрмәт итәләр. Ну, ил башлыгы дигәчек аңлашылды инде. Владимир Владимирович Путиндер, шулмы? Әйе. Путин абыйга сәламнар бирәбез. Ярар, 10 бал синеке, күчәбез чираттагы шәхесебезгә. Куллар күтәрелде, сразу чып та китте. Әйдәле? Бу ир кеше. Җырчы. Урыс, татар эстрадасы. Татар эстрадасы җырчысы. Бик матур җырлый. Нинди җыры бар? Җыры Кайсы кайында, кайсы... Шулай дигән булсаң сразу, Рәсим Низамов, 10 бал синеке. Күчәбез чираттагы шәхесебезгә, 5-шесенә. Әйде. Бу инде тагын урыс эстрадасындагы исеме әле шундый безнең... Син урысларны бик нык беләсең икән. Әйе. Оппак чәчтән, әле аны төркемдә иде, 3 кыз иде шундый матур җырлаганнар иде. Блестящий. Юк, берсе кара, берсе ак, берсе рыженькая. Берсе кара, берсе ак. Бу посередке. Посередке. Әйе. Одна река была как белый день, другая темная как ночь. Давай жырла. А волны третьи были... Вера Брежнева. Молодец. Аллаға шүкір достар, инде бірінші турнуда йырып шықтық, күшәбіз икенче турға. Икенче тур достар, икенче турда инде біз сезне Айрат белән бергәләшеп, жыр өлкәсендә сынарбыз. Һәр берегезгә 3-ки уйнатырбыз. Сез бары тик баштан тыңларсыз, аннан
жырның исемен һәм башкаручысының исемен генә әйтергә кирәк. Шулай итеп 10 балл җыясыз. Гүлзә, синнән башлыйбыз. Син әзерме? Әзер. Тыңлыйк әле беренче жырны. Güzel Ahmetova, sarı, altın yaprak yok. Ya. Güzel Ahmetova dürüst әйттең. Güzel Ahmetовансы Yapraklar da? яфраклар түгел. 1 2 3 Cevap. Yok. Ayrat тыңлат әле, нинди жыр икән? Картаям дип үзем әле үзәгемдә, минем өчен син һаман яшь, син һаман шибәр әле. Ну, Güzel Ahmetова дигәнең өчен 5 балл куябыз. Жыры уйлам әле картаям дип аталадыр. Ярар, тыңлыйбыз икенче жырны. Ayдар Галимов. Ayдар Галимов, дөрес. Жырның исеме? Хыяллар түгелме? Дөрес, дөрес. Молодец, молодец. Дөрес җавап бирдең. Хыяллар бүләге сиңа, карлар явган шушы көннәрдә. Карлар яуган шушы көннәрдә ак хыяллар дигән Айдар Галимов. Менә монысына 10 балл куябыз инде. Ана абыем дыр-дыр диттер сиңа. Молодец ди. Тыңлыйбыз 3нче жырны. Bu Gülnaz Sirayeва, SMS diye atala. Ay, әфәрин дөрес. Yıkladı bir günde digesinden yok bir haberde Suyuqatı küten tüzemsiz Niga yazmışsan bir SMS Niga yazmışsan SMS, акчасы юк, потому что шуңа язмый. Сиңа бик зур рәхмәт дөрес җавапларың өчен. Күчәбез Раил синең янга. Жырларны беләсеңме, танысыңмы, татар эстрадасы белән кызыксынасыңмы? Татар эстрадасы белән кызыксынам. Җырларны кайсысын таныйм, кайсысын танымыйм. Инде санап карармын. Менә тикшереп карыйк әле. Тыңлыйк беренче жырны. Ага. Азалия Зиннәт түгелме соң бу? Түгелме, наверное, андый шикелле дигән әйберләр. Азалия Зиннәт. Ва, дөрес, Азалия Зиннәт жырның исеме? Гармунчы абый турында. Гармунчы абыйыма ди. Дөрес, аны уялып куркып утырма, гармунчы абыйыма. Айда. Уйна, абый уйна. Менә бит, 10 балл уже синеке. Әйбәт. Так, тыңлыйбыз икенче жырны. Бүген синең туй. Тыңлап бетер. Ага. Айфара җырлый миңа калса, бүген синең туй. Дөрес, Раил. Бүген синең туй. Янәшәдә бүтә. Бүген синең туй. Сөйләрең шулмы? Бүген синең туй. Туйлар үтте инде. Ярар, дөрес җавапны алдык, тыңлыйбыз. 3нче жырны. Ләйсән Гыймаева башкара, яшьлегем чишмәләре. Бик матур җыр. Әфәрин, дөрес. Еракта халкым моңнарында, авылда гармун телләрендә, калыру
Görüşmeler. Шулай итеп, дуслар, бездә җырлау тапшыруы дәвам итә. Без уенчыларыбызны җыр өлкәсендә сынап киләбез. Айгөл дустым янына. Айгөл, кайфлар ничек? Ярыйсы, әйбәт. Ярыйсы гына түгелдер, әйбәттер. Тыңлап карыйк әле җырларны. Беренчесен. Утыр әле яннарыма. Тыңлап бетер. Утыр әле яннарыма, ялы булсын жанарыма. Молодец. Халык җыры. Халык. Татар халык җыры. Утыр әле яннарыма. Янарыма, ялы булсын жанарыма. Син утырсаң янарыма, ялы булсын жанарыма. Молодцыйлар да инде үзегез булдырасыз да инде. Тыңлыйк әле икенчесен. Нәрсә тел шунда гына тора менә. Менә шул тел шундагыларны чыгарып сал әле син безгә. Әйдә, 1 2 3 җавап. Юк. Айрат, тыңлыйк. Укынларны кичкән чагында Кадерләрен белеп яшигәле Әнкәйләренең исән чагында дип җырлады Ришат Фазли Әхмәтов. Шушындай матур җыр булды. Ярар, әле чираттагысы бар бит. Тыңлыйк әлеме? İki. Хатын кыз җырлый. Әнкәй не. Әй, озак каша әнкәй дигән, әй, җырчысы кем? Әй. 3. Җавап. Лилия Әхмәтова. Эй. Айрат, куй. Ишек алдың синең яшел көлдән, без булмагач үскән бәбкә үлән. Мәрхәмәтле синең изге саф күңелең, узак яшәргә шатлык белән. Борчылма, озак яша шатлык белән. Бусына бер балда куеп булмый, конечно. Но нишәтеп була? Әле чиратта уеннар бар. Уйнарбыз, баллар алырбыз. Без күчәбез инерс синең янга. Әзерме син? Әйе. Алайса тыңлыйбыз беренче җырны. Бу җырның исеме Су буенда учак яна. Әһә. Башкара. Җавап? Бу җырны тыңла, исеңдә калдыр. Кем буенда учак яна, кем кабызган учакны, төшсәмәгә су буена, табармын күк балачакны. Татарстанның халык артисты Зөһрә Пашарифуллина башкара бу җырны. Инде 30 еллап җырлыйдыр, 40 елга булмаса. Тыңлыйбыз чираттагы җырны. Бу сезнең җыр түгелдер? Түгел иш. Түгел. 1 2
3. Kızlar, yıldızlar, oyrattыңlar. Birden verim barın, dingdeş bizge barlık, akışılar. Dağın bik gibi yıllar, birge bulsun yıllar, ayırmasın berük yazmışlar. İldar Hakimov idi bit bu, karalısın. Sen bit benim parım degen. Üçüncüsünü tınlıyız da cevapını ayt tülkeyem mi? Gittik. Мұнысын білем енді. Ayt әлі білгеш. Осылар, қарлығашылар. Dürüst, əfərin, 10 balını alasın bulay bulğaşalar. Ağaçlar yayası, şuna Күрәсім келі, Uzayanla senin bilen birge üretim gile. Бірге үрәсім келі, достарым, матырларым, сіздің білен бірге боласым келі, жырлап қына тұрасым келі, сіздің білен біргелеп. Әйіндегі жырлап қына тұрып болмай, көшерге керек 3-ші турға. Hem şuna ittirip dostlar biz 3-ші turda 3-ші turda yeniden ekranlar aylanıp koydabız indi. Gadat tagilşe ekranlı boyulusu sizde minde көрем ekranda türlü suretler, türlü resimler peyda bola. Şularını birleştirip barsın birge koşup şularının cevabını tabara gerek. Bari tek 5 birim uylar için vakit bik az bik kıska bari tek 30 gına sekund. Şu 30 sekund içinde tezgine cevaplarını aytırga gerek. Birinci birimde 3 suret barlıkka kelешек. Sizge alarını nerse birleştire ikenin aytırga. Qaribız ekranga. Gülüze? Jenlikler. Jenlikler ikeni. Hayvanlar. Mına bu jenlik mi тоже? Cevap. Mına şulara qarab. Ayt. Usallık. Dürüst, aferin, usallık. Birinci soruğa cevap bulduk. İkinci birim ne şundu yok. Suretlerini nerse birleştire iken. Rail, aha, en birinci kol senden. İşitü. Dürüst, işitü. İşitü salati. Üçüncü sırav astında tanılgan klipten kadr yaşırılgan. Sizge bari tek jırının isimin hem başkarışsın gana aytırga gerek. Qaribız ekranga. En birinci kol Gülizadem buldu. Bu Rifat Zaripov'nun korluğa kışıtkan şıpşağı. Şulay mı değil? Точно dürüst cevap. Aferin malatsı. Misiga bu cevabın için 1000 bal koyayım kanişine. Ondan artık koyup bulmay. Dördüncü sırav. 3 suretning ortak yağın tabarga gerek. İzleybiz. En birinci kol Gülizadem sen. Nişik? Şutlav. Şutlav. Aha. Akşa. Aferin dürüst. Akşa. Akşa. Dostlar, iktibar bilen soңғы birim. Şulay yok suretlerini nerse birleştire ikenin tabarga gerek. Qaribız. Nerse birleştire suretlerini. Aralaşu. Yok. Көршілер. Dürüst көршілер. Dürüst. Malasılarını. Sen benim malades boldun bu oyunda. Barınıza da bek zor rahmet aytip 3-ші turnu tügellep koyabız. Hazır indi köşemiz en yaratkan turumuzga. 4-ші tur dostlar. Dördüncü tur rahat indi dostlar. Әзірләп келген иде, ятлап, үйреніп келген жырларны шушы сәхнәдә безнең тамашачыларыбызга инде бары тек матур иттереп, дөрес итеп башкарга кирәк. Һәм тырышып башкарга, әлбәттә сезнең дөрес, матур жырлавыгызга карап безнең караоке аппараты үзенең балларын, үзенең бәһәсен дә бирә. Шулай итеп, Гөлүзә, рәхим ит, сине чакырып чыгарыйк әле. Günde
Seni kütte senin karışların Nilerizli kara güzelerim Kimler şünürlüp şeşeğata Yüreğine nazlı güllerim Esinirken et düzüme Yanıma kime hasret gülmedim Hislerimde sina yüreğimde Var senin işin günevi Esinirken et düzüre Yanıma kime hasret gülmedim Hislerimde sina yüreğimde Var senin işin günevi Geçiyeli toy teginide Demli bulup Birligen dey tatlı yerimleri Kimin üzülüp gütte gelegine Etsinirken et üzülme Yanıma kime hasret gülmedim Hislerimde sina yüreğimde Var senin işin günevi Şımır kara gözlerinde ümit Yüreğinde ateş eşeği Tümeli bilen kıyam senin ilgi Yaratam dip ile deşesim Esinirken el düzüme Yanma kime hasret gülmedim Hislerimde sina yüreğimde Var senin işin günevi Esinirken et düzüme Yanma kime hasret gülmedim Hislerimde sina yüreğimde Var senin işin günevi Yüreğimde sina yüreğimde Var senin işin günevi Ay rahmat, o'zingga rahmat. Shunday motor jırlar bilan biyib jırlab berganing uchun rahmat. Mana biyganing uchun qo'yirmikan yo'qmikan bizning bolalarni karaoke apparatib no jırlaganing uchun точно ko'rsatadi. Qara. Oh, 82 bal. Eyvat, 82 bal yaxshi. Eyvat, endi nima 80? Qo'y mana seniki necha bal bo'larmikan? Rahim etali, shig'ali. İşlerim oyunu küle, min güne külmeyim Oyunun da yemin bilim, ne buludu bilmeyim siz matur kızlar, nik şayartasız Yüreğimnin yanılarını anılamışsız siz matur kızlar, nik şayartasız Yüreğimnin yanılarını anılamışsız İşimde gül paçotta her çakmaktılar Kızlar gına uğra buza yarattılar
Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimdeki yanuların anılamışsız Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimdeki yanuların anılamışsız Hoba! Yüreğimde utlar yana hiç düşünmesiz Arağızdan bir gizli süyem ümitsiz Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimdeki yanuların anılamışsız 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 Молодец! Valla biyde, sikrede, jırlıyda Nersegine işlemeyi bu şekilde biz. Bik malades, bik malades. Hazır indi Mına şuşunda шығатырған балларға да көз салайық әлі. Неше бал қойыр мекен караоке аппараты бізге? 79 бал. Eyvet, 79. Biz dostlar yeniden jırla оқиға aylanып қайттық. Һәм инде жырларға сәхнәбез түріне шақырайық әлі Айгөлне. Рәхимет. Айгөл. Mashallah, menge berge, inshallah.
матур жырладың, Субханаллах. Шондай матур жыр сайлагансың, иншалла деп кенә әйтәсе килә. Инде шушындай матур сүзләр кергән жырларыбызга безнең караоке аппараты нинди бәһа куйыр икән, карыйк әле. 69 бал. Менә булай әйләндерсәң дә 69, тегеләй әйләндерсәң дә 69. 69 бик әйбәт бал, әйбәт, яхшы. Һәм инде сине чакырып чыгарабыз. Син нинди җыр әзерләп килдең безгә? Мин шулай ук Гүзәл Уразова репертуарыннан рәхмәтлемен Ходайыма. Ой, монда Гүзәл Уразованың бенефисын ясыйбыз, дуслар. Рәхим ит әйдә. Dirmişə jiller, yağmurlar Ədiyyənilərlə üzü bizdə şulay Yaşayolsaq idi gül zorlab Rəhmətlimin Xudayıma Rəhmətlimin hər güngə Ədiyyəni deyib də şu nasib olsun hər güngə Söyünüşlər gənə getirsin Anıqların söyüb ulum qızım deyib Dəşüləri şodluq indirsin Rəhmətlimin Xudayıma Rəhmətlimin hər güngə Ədiyyəni deyib də şu nasib olsun hər güngə Ömürlər tez ütə, ayrılıda jitə Üzgələnib qala bəğirlər Ədiyyənilərlə isen şaqlarında Yaşayolsaq idi qədirlər Rəhmətlimin Xudayıma Rəhmətlimin hər güngə Ədiyyəni deyib də nasib olsun hər güngə Rəhmətlimin Xudayıma Rəhmətlimin hər güngə Ədiyyəni deyib
Aferin. Amin diyesin ekiler. Şundan da şuşlay, yaşarga şuşlay deyip eytirge nasip olsun her birimizge de, hammamizge de. Bik zur rahmet motorçılarınız için her birimizge de. Hem indi behani de qarab qızıyıq hali. Neçə bal mikan? 85 bal. Sen şat mı? Elbette şat. Siz de şat, biz de şat, barımız da şat. 4-cü turunun indi ahıra kelip jetdik. Siz de şatlanasızdır dostlar. İndi hazır ümumi barlıq oyunlarga da netije yasar vaqt jetdi. Qaysıгыз neçə bal jıyıp, neçənçi orunlarını yavlap ala aldığız iken. Hem şulay etip dostlar bizning 4-cü orundan başlap jiberimiz. 4-cü orunni 99 bal bilen yavlagan Aygel rahmet çıkıp masarı. Bizning adashimizga. Hem indi 3-cü orunda %27 bal bilen Gülüze rahmet. Sen 3-cü orunda hem %29 bal bilen 2-nji orunni yavlagan Rail dostum. Rail rahmet. Hem 1-nji orun Venera Şıgıpmaz rahmet. Mine bit 3-nji, 4-nji, 2-nji orunlar Bürük burşula көрмәгіз орын алмадық deyip her biringizge de oyunda qatnaşqanlarınızga bülekler tapşırabız. Sizge maxsus Yıldız Muhammadjanova isimindeki atelyedan sertifikatlar bilen büleklep uzayıq hali. Rəhim etip qabul etip alığız. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мамлютова, дом 42, офис 4. Hem indi 1-nji orun algan Venera biz siňa maxsus şoşunday sertifikat berебез bu TMTV kanalından siňa özüňiň yaratgan birer jyryňny başqarуу mümkinçiligi hem zängär ekranlardan көрсөтүү mümkinçiligi de bolacak. Barıgızga da bek zur rahmat bizning bilen bolganıgız için, bizning bilen qatnaşganıgız için. Barıgızga da şeksiz rahmatimizni жеткиребиz. Endi hurmatli tomoshachilarimiz, agar sizning de bizning bilen şu sahnede o'zingizni sınap qaraysınız kelsa, jir ülkesinde, mung ülkesinde o'zingizni tekshirib qaraysınız kelsa, rahim etiniz, biz sizni kutib qolamiz. Onun için bari tek bizning elektron adresga o'zingizning fotolaringizni, videolaringizni, jirlaringizni jiberigiz. Sileştik, biz sizni kutamiz. Endi jırlaw kenin ahırında har vaqtdagıça menim özümden birer motor jırny sizge bula gitmişi, kitmem indi men dostlar. Kebek, kıyam uzun
Карашларың жылы яңгыр кебек назың, сенің пышағыңдай жиіледі